Padiri Thomas Nahimana, tutibagiwe n'abakandida depite bamuherekeje mu rugendo uw'impindura mitegekere ya demokarasi idaheza. Guverinoma ya rubanda ryo soko y'u Rwanda rwubakiye ku mahoro arambye, umubavu wayo ugakwira mu karere kose. Duhagaze dushize amanga, twiyemeje gutoza abanyarwanda kwimakaza umuco, gusaranganya umurage gakondo mu buringanire. Muhaguruke banyarwanda, dushigikire amatwara ya Grace n'umukandida wayo Padiri Thomas Nahimana, tutibagiwe n'abakandida depite bamuherekeje mu rugendo uw'impindura mitegekere ya demokarasi idaheza. Abagize guverinoma ya rubanda irangajwe imbere na perezida wayo Padiri Thomas Nahimana, barimo abadepite ba Grace, abagize urukiko rwa rubanda ndetse na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu. Dushimangira ko ubumwe ari urufatiro ruzadufasha kubohora igihugu cy'ukuri, aho usanga abahutu, abatwa n'abatutsi, abakristu n'abayisilamu bose basenyera umugozi umwe mu bwisanzure, mu rukundo n'ubwubahane. Muhaguruke banyarwanda, dushigikire amatwara ya Grace n'umukandida wayo Padiri Thomas Nahimana, tutibagiwe n'abakandida depite bamuherekeje mu rugendo uw'impindura mitegekere ya demokarasi idaheza. Padiri Thomas Nahimana ahora duhumuriza ngo tureke guheranwa n'agahinda gakomoka ku rugomo twakorewe na kimashini. Duhaguruke dutere intambwe yubaka icyizere gishyashya, duharanire ejo hazaza u Rwanda hanogeye buri wese. Tuzirikana abavandimwe b'abakongomani bashowe mu ntambara n'isi harusahuzi zayogoje akarere kose k'ibiyaga bigari. Turashima intwari zose zigaragaza ishyaka n'icyizere kuri Grace, turashimira abaterankunga bose badahwema kwitangira u Rwanda nk'uko tugenda turenga imbogamizi z'akarinda. Muhaguruke banyarwanda, dushigikire amatwara ya Grace n'umukandida wayo Padiri Thomas Nahimana, tutibagiwe n'abakandida depite bamuherekeje mu rugendo uw'impindura mitegekere ya demokarasi idaheza. Tuzaharanira kubaka ubutegetsi buberera amoko yose, uturere n'amadini, uburenganzira bw'umwana, urubyiruko n'umutegarugori byose bizitagwaho. Tuzarwanya akarengane mu banyarwanda no mu baturanyi, twamagana intambara z'urudaca. Tuzaharanira ukuri n'ubwisanzure muri politiki n'itangazamakuru, buri munyarwanda abona ijambo, icyizere cyacu tukiboma mu ishusho ya guverinoma ya rubanda n'umuyobozi wayo perezida wa Grace. Abaminisitiri n'abadepite bose barangwa no gukorera rubanda, batitaye ku moko n'uturere. Muhaguruke banyarwanda, dushigikire amatwara ya Grace n'umukandida wayo Padiri Thomas Nahimana, tutibagiwe n'abakandida depite bamuherekeje mu rugendo uw'impindura mitegekere ya demokarasi idaheza. Imishinga ya guverinoma ya rubanda, ikibuga cy'abayobozi b'ejo hazaza, ifashisha abagaragaza ibikorwa byabo bakorera mu nshingano biyemeza na gahato. Urukiko rwa rubanda rwerekanye ko ubutabera bushoboka mu mwitozo wo kuburanisha abaruharwa. Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yo nimboni ireberera umuturage ikamuberera ijwi. Ishuri ryahitwa ritanga ubumenyi ku miyoborere myiza mu nzego za gisivile na gisirikare. Ababikereza tubima amatwi, tubatega iminsi niza basubiza bidatinze. Muhaguruke banyarwanda, dushigikire amatwara ya Grace n'umukandida wayo Padiri Thomas Nahimana, tutibagiwe n'abakandida depite bamuherekeje mu rugendo uw'impindura mitegekere ya demokarasi idaheza.